Ja ljudi moji, što su ovi dani učestali, a starom insanu je za uhari zabremedet svaki sahat. Što no reče Eminovica, prije nije bilo tako. Bio je to vakat kad bi se stari insan okrenuo od ovog dunjaluka, pa kad bi ga unučad priupitaj, kud si krenuo, dedo? On bi im reci, tamo odaklen ste vi došli. Star bi insan malo govorio, ali kad bi šta reci, svaka mu je dukata vrijedila. Danas ti moreš pričat ne znam ti kako učevno. Omladina ni mu kajeta. Svak misli da je najpametniji. U ovaj ženski vakat sve se ko mens čini bolje i ljepše. More bit i da nije tako, nego s kakvog penđera gledaš, takav ti je i dunjaluk. Nego ovo sam vam hotio rijet. Pošao ja jednom kod mog kemice na Maltu. Ušao u tramvaj, a tramvaj pun ko šibica. Reko da mi je džes jest. Stanem do nakog mončića, a nako fin majka ga uvela, reko, more bit ustane kad vidi vakog džuturuma. Stojim ja, taj vakat, visim na onoj štangi, noge mi popušćaju i ušćaklo me u leđima. A on ni mu kajeta. Kogod bi prođi, očeši bi se odame. Reko sebi, u Zeire ako izdržiš do socijalnog, vidjet ćeš i hitnu. A more biti ti ovaj momak i ustane. Pogledam ga još jednom, kad ugledam, na majici mu nešto piše. Ne bidne me mrsku i turim džozluke, baš da vidim šta no piše, a bolje da nisam. Dedo, tek sam sjeo. Allah selamet, kad ga prije napisa na majicu, more bit kad me ugledo, a ko će ga znat? Bome ti ja prođo onako viseći socijalno i dočekah i Maltu. Reko sebi, dobro si prošao, neš više u Zeire, kad osjeti lijeva mi strana kaputa olakšala. Mašim se za džep, nema mi šlajpeka.